Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paiman ijalo hita, ligapan sigano parimanta, bani panurang sogot nyarion, pasada hita uhurta, martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang senokuri atas. Puji-pujian terima kasih isombah kon nami hubamu, bani panurang sogot nyarion. Ikoki ham malas nyur nami, ipaso-paso ham horja di tangan nami, jana ipargoki ham tong-tong hanami, mandalani kuluh nami sigano pari. Bani panorang sogoton Tuhan, persahapkon ham mahanami, ase jupan hapen taron na humbamu hanami, ibagas na mamuka horja nami sa ganjang nyaron. Bagas goran nakmoton Yesus Kristus Tuhan nami, jalan manamirapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siya marian bani panorang sugot nyarion, nabu isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on, rigapan sigano pari bata sa darion, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2020, Aima tersurat bani buku Psalmen bindu 14 ayat 14 nama katahon sonon. Halani seng anjay tulakon ni Jehovah bangsani, anjaha seng tadi konon ni parbagianan ni. Kita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tontu boy sobuton ta rata-rata jolma yatas talukon, onggado mangahapkon sonaha itulak. Lau hubani hasoman mangindo tolong itulak, melamar horja itulak, manginjam hubani hasoman itulak, janah boy sobuton ibagas sada parhorjaan pe atape sanggah roh hubani situasi na baru adong penolakan. Nah, tentu bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, anggodom ma adong halak na manulak kita, tentu perasaan tape boydo terbeban, pangahap tape langpiah, janah marhorja pe hita lang semangat, boy sobuton hasil ni horja tape lang be gabe maksimal. Ini makorja pe hita rama satonga uhur halaniaha halani lingkungan ta manulak kita. Tapi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, sonaha do halak Kristen mandalani guluh ni sigano pari, sangga itonga-tonga ni lingkungan ni sandiri pe ia itulak halani marhapor sayaon hubani Tuhan Yesus Kristus. Maningon doha peni ididah kita umbani hata nilai bata nagabirigapan sigano pari bata bani panorang sogot nyarion. Porini PHP ini berbagai-bagai na idopa kon halak Kristen ibagas parguluhan on panolakan halani hajong-jongan ni hapor sayon ni ubani Tuhan Yesus Kristus. Bahkan halani prinsip ni guluh ni na tetap martengir niuhur bani Tuhan Yesus Kristus. Isobut jana ipaingat hubata bahasa anggo naibata lang ongga manulak kita. Arti ni ay lang masalah anggo ibagas guluk taon idok kon hita halani adong misal ni hakurangan ta gabi itulah kasoman hita. Anggo adong misal ni hagale konta gabi itulak kita. Tapi napasti maningon do tetap hita makorjaon natang sidiaran ibagas gulu taon. Halani gulu ta lang makorjahon aha nani arap kon ni halak nalikan hubata. Tapi makorjahon aha nani ondoskon naibata hubata. Jadi ulang apalah nama sambor, ulang apalah horja nama sambor.
geri nama diar sahalian pe ihorjaon hita doma pasti lang haganupan halak makarusukon ai lang haganupan halak malas uhurni manjalohon horja ai halani ai ma maningon do HP terus ijolom hita politik porini PHP ni ihorjaon hita nama diar jana adong ope nama nulak ai lang perlu HP ni manggila hita marah kita hubani halak nama nulak ai halaniaha halani Jahoba seng ongga manulak kita jana seng tadi konon ni Jahoba kita halaniaha halani kita on parbagianan ni nai bata jadi maningon do HP takas bata ihorjaon hita horja nama dia sedo ase ipuji hasoman sedo ase ipuji halak sedo ase ulang itulak halak kita tapi tetap makorjahon nama dia halani lang ongga itulak Jahoba hita jana seng ongga ita dikon Jahoba hita porini pe dunia on manulak kita halani hapor sayonta ubani Tuhan nebata ase salinari tetap mamarhorja tetap makorjahon nama dia jana tetap berkarya songon adop yondos kone bata talenta ubata ase horjaon hita mah horjata siganu pari sadiar diarni tandani pakar ka honota bani holong ni nebata nalang ongga manulak kita nalang ongga manadikon hita ibaga situasi nasunanga pe nedok pakon hita bani parkolohan taon amin partonggo mahita ajari ham hanami tongtong bapa ase ibagas ganup gulmit perguluhan nami tongtong mangahap kanami porini pe dunion gati tumang manulak kacongcongan nami porini pe nama dear na nyorusukon mudo na yorjon hanami tapi posdo uhur nami anggo ham lang ongga manulak kanami lang ongga manadikon hanami halani ibahen ham ipo tetap ham hanami tongon gabe parbagiananmu bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merepakon tonggo nami amin oras bata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus anduar matongon sa ganjang nerion tetap hita ibagas malas niur lang ongga maruba bani ganup horja nama dear shalom.